I čaj, došao moj novi video. Danas ćemo da igramo Minecraft preživljavanje sa Dimitrijem. Ćao ljudi. Da, igramo sa Dimijem Minecraft preživljavanje. Pošto će, ovo nam je treća epizoda Minecraft preživljavanja. Napravio sam svoju kuću i danas ćemo da probamo da odemo u Nether. Da, u Nether. I sad, pošto mi se ovo ispek, mi ćemo lijepo ovako tu. Bam, bam. I onda ćemo bam. A mi sad, ajmo da nađemo lavu, pošto će nam trebati da nađemo lavu. Ali imaš ti diamond pickaxe. Imaš jedan dijamant, 3 dijamanta. Imam jedan. Ja imam 2. Imam 2 dijamanata. Ali onda ćemo ovaj diamond pickaxe da dijelimo. Okej? Ajde. Onda ih... Ajde, prespavamo. Ajde. Alo, mali. Evo me. Ajmo. Lijepo. Če da uzmem dijamant. Gdje? Ovdje. Slatki konje. Тут. Ajme, čekaj. Ладно, nisam morao. Saur. Hvala za dijamant, jeli Naška. Ovaj pikeks ćemo da delimo. Ajmo da nađemo lavu. Ja, ovo ću da potrebam. A gdje si ti bio našao lavu? Gdje si našao bio lavu? Ha? Gdje si našao lavu bio? Gdje si ti bio, ono? Joj da, joj ne znam gdje je taj cave. A gdje si jednom ti bio našao lavu? Ha? Ću usavala to naći. Treba nam lava puno. Svećaš se koliko nam je trebalo da nađemo pre.
Bomba. Я треба бомбити. Где? Что? А тебе тюпень сорвет. Бачу. Зараз. Димів. Все. Сап, що нього нема, ми йдемо до найдемо. Лаву пол. Я хочу потрібно. Нічого сяче, може десь стояла. Один місце. Да, один місце. Добре. Ти мій сам експлорер, туди ми дай, мам. Що ти видавила, мам? А куди не буде? Поняла, пол.
Nisi se javio? Čekaj. Ko je to, mama? Da. Šta hoće? Pita što je. Pita je se stigao kući. Da. Sam trafim. Ajrano, trebam još kravira. Stavim da ima ovdje, no. Evo te. Gravio. Please, gravio, negdje. Ništa ovdje, ne. Možda moram da biti krv. Ako se pogrešno, da ne znam. Što? Još dva mi fali. Koc. Ko. Koc. Se moram vratiti. Kako sam tek sada? Joj da, zašto? Ti mi napravio. Krevet.
Что? Ой-ой-ой. Люкс. Что? Ой. Ладно, ладно. Такое. Бам. Bam, bam. Ему скоро после. А, да. Okay, this was
to. Action. Evo ću još nešto da napravim. Ovako. Ne bude. Mislim da se ovako nešto. Bam. Bam. A jest. To je tako. Zaključimo ovo jer ja sam kada piću bili ovako. Bam. I staviš kao to. Ja mislim da je to od ovog videa. Uspjeli smo radimo do enda. Mislim, ja sam uspjeli radimo do enda. Ja sam da vas vidio ovaj video. I čao.